Ketheka mutegero Ero TV na gucokire nkatho cia mwanya muno nontu bwa kona kanya gakwatanira batu kiendeto cia Wero Jumatatu thaa 3 Antonia Christine Wanjeru oni betwa wini wa Kingero na mwonani wetu mathithio tukobwerwa ri Purity Richard ya muya yarato kuturanirite rwari alimu bakupetu gutumiria muthia mugomo arigitani utariria kwa ngaratono korwangirwo ngima mirwo ri mugomo yetete ambere Bunge Gitonga Murugara na Susan Mwindu okirithane iguru ria waki Bwandarase thite akarikie ishigo bia Gembe Central kia matheta iwaki kana wagibwa weti na mbere Gakwato renge tukiambiriria ni ati alimu ba sekondari rungu rwa ngwataniro ya Kupeto goroba rwari batumiretie kuthiria mugomo yo nyuma ya gikaro na kiama ya kuandika alimu ya TSC alimu ba barabarari mugomo ne kwa kaita ga kiumia kimwe bari wa bageta mbere kwaraniria na TSC Ushuantaira yotura kurigiria makarika ya yana kuria shiari ochokiana boskuru barabarari bekwana Anthony Kathenya na ndeto kuma Nairobi. Nyuma ya kiumia kigima kia maandamano ma mugomo arimu ba cukuru ja sekondari umde maandamano magitonya kiumia kia jere kiama kia arimu baba gia Kupeto ntuku ngima gitindite kiro araniria bagosira Weru ba mugomojo na kiama wandikani bo arimu ya TSC na nyuma ya ntuku ngima ya musemanio jo Weru ni bonekanite kiama gia Kupeto leu gigitejanagiria mugomojo na kuria arimu gusoka maskuruni kuthina mbere kuthomithia. In the ensuing arrangement, in compliance with the court order which was instituted and which is coming up on 5th, that is Thursday, from the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class pending the speedy resolutions of these matters as already agreed upon between us and the Commission. To this end, and after a day-long meeting, we are happy to report to the nation that we have reached an amicable settlement which will enable our teachers resume duty immediately. Kulingana na mwandikio jo muneno wa Kupeta Kelo Misori, TSC ni betekanirite kwinge mamwe mamateta maarimu ilo kwingo wa CBA kwagirithio rigitani bo arimu gwitukira medical cover amwe na gusoko gwake ina kia arimu kiria kiari kiebie kia bilioni 11 Kupeti kiugaga leu arimu bakambire gwitithwa nkathi. In this struggle, we were looking at the implementation of CBA of the 2021-2025 with the ensuring addendum on it. That one has been confirmed to be paid. We were also concerned about the compromised medical cover because medical facilities were sending away the teachers, including those who have terminal conditions. We have so far confirmed that even the budgetary allocation which was reduced to 11 billion has now been restored. The Commission has addressed other issues that were raised by the Kupeto as follows. 1, review of the CPG. This has begun in earnest. Remittance of third parties deductions, this has been resolved. Medical scheme funding has been restored and teachers can now access both private and private hospitals under the scheme. Nkiame wandikani bo arimu na TSC gwetukira CEO Nancy Macharia ni gwetukuti mwarimu no mwe kajukirwa tu no eko nonto boko gwatana na arimu bangi kiri mugomojo.
The Commission has agreed with the union that no teacher will be victimized for participating in the industrial action. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathinya. Mugomo ya mandaitari Meru yukumete mweri na ntuku ithatu ori mwandiki munene kingwataniro ya rigitani Nesbit Mugendi awite kwina kianya kinene kiutongeria bwa Meru muno kimantu yegie kumurika rwangiru rogima bwa mwiri awite ogima ibwangaratanite anene Buru County ya Meru na ikaba inya rwangiru ruyukitwe thirikari nene ya buratutarire mwandiki wetu Andeto Muthure Murioki. Irentu kwa 33 arigitani na kaunti ya Meru mugomone thirira narua methaba kiringa rwimbo kudikana thirikari ate bari mugomone juju kuringana bo baugite mwankira thaiji utabisa kinyomo thirikari urachumire kubariria na baugite nandi bakathire mugomo juju kagita kana thirikari kaingia mendekithia jao na mwanka thaiji bata express their commitments kana batageria kuonania that be tayari kuriso mandu jetu jara tukwendera na join ndwaria lakini ndwaria ile mwanka thaiji batonania any commitment until they commit themselves. Right now they are non-committal. Lila bagayachi committee bauge manto jai bakwenda kudivia 1, 2, 3, 4 na specific timelines tumenye nalwe balenda kunenkanira baruga nalweji batuto kajukia baruga chetu na chochoke mwanka even if it takes 1 year the easy to resolve problems chetu once and for all na gutema antu ya gushikashikera imwanka mwisho mwanka ntukwera tukona gintukira twatimia yake 10 the easy tukakiona Murungu ya mbere na mwankira nandi arathirikari ya kaunti mwiri kinyite kiri mantu jogi bwa mwiri yubawugite nire miburu na wendi bao nandi ni thirikari nene tonyere kujukia mantu jogi bwa mwiri ndene kaunti ya Meru batu ile tukuona tu yatongeria bao gima bwa mwiri in this country and particularly in Meru County ni elemetwe ku manage health sector as it stands today county ya Meru itikumba ku manage health it is absolutely dysfunctional. Then Meru County, the only absolute way ola babwiri kuthitha thaichi tukukara kwaria mbodi mtu tukwa na solution neba andike barua tuchoke the national government tukumetwa choka national government our issues will be addressed in totality. Kwe muntu umwe ori governor county iji au gantu kumobeta Marisabit yandoba Marisabit boria abari ya Kenya batu Meru nandi tukinyete point area to kuoria abari ya Kenya jontu kwetu ti Kenya mantu yetu it is dysfunctional in this particular county utongeria boeto ibure mingo ke kapisa batu tulioria antubange healthcare workers tukabaringira badara kanidi twaboria abari ya Kenya jontu batu tuya Meru tuti Kenya ni baba baruga thireje rongereka nonto atongere ndene kaunti Meru kaba ete arongo tukwenda ndawa cha kungana itokwenda daktari bakungana itokwenda batu tuitithio ngasi nini promotion tora tombe kwikanira na tomba kwiranira nambwe tutiko na twithia twina government ya orongo bukethi twandikanira agreement na bo bwa promote health workers bonde kaile iketukuromba thirikari there uma nundu twina bishop twina reverend twina pastors ibothi bongosete thirikari lagi tukubika abenya batonoki batongosete nundu at least baturongwaira batura batu promote bakai lakini na bishop na reverend na pastors yonde batu promote uto promote nyom tukaigwa ngamanto jako ni wenji mbele konene tukaigwa na ate wenji mbele konene na bangine bakongerwa mbecha na ate wenji mbele konene bangine bakwendelea kuandikwa lakini ndani ya health sector there is nothing that is happening kwa kubatu tulungamite na musimamo jumwe twauga twetayari kuendelea na strike mwankalira issues chetu chika address utuko nento ba shortage rato ina biting shortage ya litibangoge orijo kedra na somwe alikava ward yenanto 70 muntu alikava kumarukere mada 24 ntuko mugwanja ndene kiumye kimwe yet muntu atiri muchara jowe for 2 months loan chiawe loan iri agitige payslip ewe iri batiko chigi kwa bank for the last 5 months banki itaite madaktari eta kila mtu batu kila tutigere nande utawa
imiri yetu tuendwa unkombo kenda batu tumbikudwa itukurea loan chetu cha bank yet mwankana arueje county government ya Meru itronania even the slightest commitment. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutirijo Kangangi. Ikumirite kilinchano nyuma ya enjinia wa Gitonga Murugarana wa Susan Ngugi Mwindo tirimana kimurandi yobwithia bondarasi ya thite omubungi akionekana kwenda kuyukia nkuma yobwithia bo akiaria mubungi Mwindo na ameneretie bo nene Murugara akiuwa noka omuthanga no Murugara nethirite akinyelia obwithia bondarasi ngwe yawe ya mubungi wa Tharaka ya Buratukwiri Paul Wakabithi. Ikenyamara kira kithiritwe kirumirite akari na mono atumiri barabara ya thite mukothi mandagacania muro wa thite ombokanire ere mbake ende kagita kuya yakirwe itombokana nende uniambiritie kuombokana nage ikuthukanga kwandagacha kura kumbite ukujiria tongoria monya agantere Tharaka arehem thigacitire mujumba Tharaka Gitonga Murugara airite engineer athondeka ndagaceno na iraugite nethiritwa mibangirite wakagita kana Jumatano kwi maandamano Jumatano nthiru magiri kuigwa mareo nuntu bwa ndagacenu na gikuge kana gaku indarire dantu bathite ndabera mya bwandamana niguta bujumbe wenu kwirutira mburuthireni ndagacha ino yenu ikare bwega twetiganiria njuma yongwa ndatumira engineer Nkune mbecha na ambira Jumamosi nagurie chuma ira ciendekanaga twagwatanira kana emunde Jumatatu na ambire kurutha ngadire zinu ndagachenu yetu ikare bwega munde engineer Nkune na timu ya kibaraukire ogo bambira kurutha ndagacha lakini inkwirwa kana mujumbe wa mwekuru wa Tharaka Nithi County Madam Susan Ngugi na thire ogo akiuga ni rugamwe nwe wagiri kumeaka nwe wina chuma ira mbega nkerukira Gitonga nacho aganwe mujumbe mwekuru Susan kwa Mwindo na urano akonintete engineer agathondeka ndagaceno akiuga ikamurugara mubindire njuri akuigwa na rari agahe korona ihemthiru kiri ndagaceno ikarauka kuthondekwa kerera no tobwathite ibukurira kodima ndabwera ntiomba cionthe kamba mbendo the era ya kodima mbere ndamberia kurema mwera wakwa na ndengo kiendagia na ndaro ndagaceno ya kodima onga tamenyaga thite nyauragire mwana nyagwethirie kirori nyauragire ng'ombe bikibiki ni gwetiogo mwanka mwarwa Mwindo akinye mundi otugo ichogoro tugo mwanka kinye goro tugo yo Gitonga ronie thite ne bateri yakwa Murugara akiuga Susan atikwe na bakuthondeka ndagacha indi ikagutokoragia ngui yake akiuga ogu aikwe na chuma no emwe gutie gintu akwe nakio na kuthiete kurugamia wira tu nuntu kana ti kwenda urokurutha arutha kama nkiugaga ugu gutire baita kiri ogo atongoria kuruira kanyamu kanini ta gwikira guardrails ira ire ndagachani no Susan akiuga Gitonga ikareterete gwa kuthi kuthondeka o kana kuthunguthira MP wa Tharaka agetagira gwara Susan Ngugi wa Mwindo agakinya the eno itora yake agimoche wake tore ira timbe to cia kwathirwa araterete mwanka mwana wa muntu akwirogo na akwatia kuthondeka na kwaba mukothima na Tharaka bathondekero gento smart takira ngabangite kwete na chumira nene cienkare ni mukothima kwete na chumira mpara mwira ndito kwete kurutha waya meshi ya chuma wakagotweka tie mtu amba kugwara kaire Uruki Murugara na meneretie ahanene ikira kuga Susan na muthingataga kira ntugo tumi gutire aja ya mujumbe mwekuru kuthina akimthingata wa nkuthi egwe ndi materi akauya rwero no egwe ndi kamarandi akauya rwero no egwe ndi mukothima akauya rwero no ma nonto kore buko igwe antu bagicheria kila muntu kwacheretia akibwata no Susan agitaraga makarika nkuthombura Murugara atwire kumuthingata wa kira ntugo ntu akarotha wengwa tuwerenge ndathiete kwira kana cukuru
kere ayokirie mwana athiengera obisi ya CDF twethana ngera mwana kenda ndaira chukuru ndaire gokothi kerire to mukothima geteto buya geteto kogorotha akothi siasani ara nakogania kura geteto athena poe ndamwandeka ndagetata kagitani waku Susan atarĩrĩtie ngiripotera Uru TV kuma Ntere Chetharaka Mbitu wa Paul Ogwa Kabithe. MC wa municipality Caleb Muthethia naritite mukana kibaraba kubangania maandamano ntukweru uyo ya kwebelia kawira mwangazo obisine akiwa atitikiria winyangia wa dine yawe awite baraba kwenda kuandamana babatere kwithira bakiandamanira wa dine chiote kweyotrima na mutindo akiwa kwina watibu nene bwa biashara kwinyanga na meneretie makarika ya maandamano ya kiume kithiru na arana baskuru chia primary bonekanire kuringithwa bonene. Ntuko ya rojwa kariba mero beregeri kuthithia kana kuandamana kiri matauni mwanyanja mero bakende kithia kawira mwangaza gakana akiari MC wa municipality Caleb Muthethia na ugite baraba kathithia maandamano baja thithia na there bate kwenyangi ntobia mwingi kana kuthukangia biashara chanto ndonere njire sibitari antu bagwetia mwanki na njira iji kumethithio re thithirwe kuringana kagita karereo na thinerere ayo itwije kurinya ambulance yegwite njira ene withuki buru. Some facilities are very unique itebati kuthuikithukaua kingi Caleb na ugite kuri na ntumirie kuga bamwe bakari bamero bakauma timao mawa tigania na bange kuma nkubu beje bathithia maandamano mutindwa Caleb ariuga ntu baba bati kuandamana kwao nikiria kuga bareja mutindwa bakangaratania biashara ciao na geshetia bo batetekeria kaire ntobia obethira bikenyangwa kana biashara bakandamanira na kwao maandamano jatia maandamano ibandamanira no kwa bakeri kuandamanira municipality nuntu themo bakuji kuandamanira naja no bakuthukia biashara cietu na nethirite na ndageshetia bo batetekeria kaire intobia kana biashara bethira bikenyangwa kaire kagitene kamaandamano ngwendi kumeke a warning tatu tuona biashara cietu igitonyerwa tatu na tutugatonyera na maandamano jo na nditwaminya twikurwajo nuntu jatithwaje maandamano jaki thiria kiboba kuandamanira kiao bethuka ya kiantu bangi bungi bwa gutegera Caleb ariorio kagita mtu andamene tonya maskuru batekeje kuringithia kithomo tanjuma nthiru andamanaji ria bambiri kurwa boriti tone batonya chukuru inana na ria batonya chukuru iria itwije na takwa karire tiangas tiagererwe nenya imwe ciagwa chukuru. Let us avoid kwitinya gichukuru ya nuntu na betu benao ke reportera teto cia weru ria kwa rietwa ni mutuge kare Ntora cia Kiluyu Tukai Kinanduba ni mwetia ishugo Biegembe Central birabiti nyuma bonene kimantu yegeweti na mbere bakiaria kariba barastima barabara njia kanenya tibitari kiroto kibonende bakuromba thirikari nene na ya kaunti kona bura chumbi kiobatetheria ruwa muno pura kumbikana. Dennis Mugendi na ribotie. Kiruyu atwe Ntukai na ntura ingi iria ciri wandini ya thirujine miene aboga itia gicigo kia ubunge kia Igembe Central ii ntura ikuonekana stejaniri twe kiwitine na mbere ni thirikari ti barabara injega ti stima ti ruji ti sibitari tura iji uti uno bumwe ithithiritwe Ntukai batu tore batu ti sibitari tugethe atu nayo mwasia aso ko to muntu wetu akolo aso ngwete geire totiona ndawa totiona batu kinya ngwete kinya njira isi atotora gwengo nyoketha na kabikibiki otora kwengo ithina no ntuba kwithira njira ni nthuka ngunya wena ngari otiona ko withira nayo kona nga wakamata muntu na sarisa batu twithine na itusulikura kabisa
twana nya cibitari age nonto bera thayo wethira wina kana kacu otuko wetinga ume awete o mawa wekinya mawa kana ikathirira njirene ngia korona cio cia kwetu ingwetikia ngakoro cia kwetu iketharimwa inauma thakene makawira nawe ni tukuromba makawira ora twawikirire kura otobwethiria cukuru no twawikirire roi niguo tukuromba ndeme ntugai tote barabara bato tweka matanto manoniko yuro kara njerene na kumau twetora mwanka barabarene kwekore okwire iromba riao nandi ni atongeria kubarikana bakemenyaga mumiru na ugire kumagwa ni gucokagwa nyingi wa ile barabara ya kuma gatwe ikinami nikenda yomba kuwata waya iwe takena barabara yu kinyoya tumakona wiri barote omboka mata mwanadamu no ntora ni karia kayate mwene na inkuromba tukare ya ngondu chieno rethi murethi wetu tumunengeragite na onere otentu kwenge yombekia okinya aomba gutukinyira ntukai aya itwaduria turadura na MCA Kabira na twirite agatutedia akarungama natio muno gukwata na kinya roine buo ende batikinya uko na batituonaga ende tukulomba atiri nuntu twengere kweja kudura na ringi roi mbele ya bweja gutulomba kula gutwikira no stima guku tukaugaga MCA ni atwikire kana ndani kire atodiderio ntubona kana ngabana latodideriona nuntu atukwenda kubwira atiri boga twika butituona riu tukulira bukeja gutwita ringi na butwairia 50 bweja nio kana magana jaili roika bukale magana twendia kietu. Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni antukai wandi ni athirojene Igembe Central County ya Meru. Kathushe mwenye muno kiwe Dennis Mugendi na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kromira ndeto chieto chia Weru thaitha togeta kurayito shakirete na ndeto mkuloki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top. Waraniria ni untubo gitumi mono no ntuntumwo kana ntumiri ni uma kuma kire antu amwe mwankangi otia na bwiburejere gutethia waraniria botha mtu agakinyirwo ni ndwaria kana ntumiri ware ari ori gutunduka ni kuma taunine mwankanturene cietu nawe muchungu arauga wina kaome kanini tiga bange bagwate mishuma yao nako na nontu athenji nabo ibaromba na tucio na bakaga umenya maitika thuke Weru TV nayo tutitigi nyuma watanaira na Martin Gishongi Ondula Jumatano cionthe kwambira thaa 2 ciogoro ikire Weru Assembly ndani ya X-Space kire rwaria rwa mukwe mwena agwe ario kona kanya kagwitoga bibwaku kire mantu jegie Meru Tharaka Nithi Isiolo na Kenya yonthe Jumatano cionthe thaa 2 ciogoro kire account ya Weru TV mutandao nejo X Weru TV rumuri rwa Ameru. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Luna? The deception. The family. Will Nina survive long?
The ultimate face-off, Zari, continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Kakwata ogeni oringi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thithatu twicokirani ati thirikari rungu rwa ministry ya ugima ni ambiriritie wika mitaratara kibieni bia ndegi bokendo tanganira na mutunduko wa murimo wa imports kulingana na mwandiki munene Mary Muthoni owite Ibauchon Kabone ni ageni bonthe barabo kinyathuruni ya Kenya ibokenda kurieria murimo yo harite kaita kandionga kekieni kia ndege kia Jomo Kenyatta. Thirikari ukulukira rwangiro gima bwa mwiri ni ambiriretie kurwana na mpange ya murimo yo imports nthuruni ya Kenya na RPS ogima bwa mwiri Mary Muthoni otariri botiri bakwa ile bionanilie be murimo yo kiageni barabo kinya Kenya kana Kenya barabo kinya nthuruni baumete o me Kenya na itete mbere na kuwa be na mathaga ya kwane ya kuthima murimo yo bieni ne biandege. And it is because of the mpox disease. We are here to assess the preparedness. First and foremost, I want to tell the country that we are okay and we are set. We have enough thermal scanners in every of the stations. We have about 6 stations in Jomo Kenyatta, and we have thermal scanners, we have thermal guns, and we have also increased surveillance and increased screening at the ports of entry. Therefore, Jomo Kenyatta, we are okay, and I am happy that the teams here, multi-stakeholder team is taking place. They have a committee that they are holding their own meetings, and we are getting that information from the head office to also continue checking on where or which are the areas that may need improvement. So far, so good. In the last 1 month, they've been able to screen about 265 travelers from this port of entry alone, and that is quite a high number. Therefore, we will continue with the screening. We will continue isolating anybody who may be having signs and symptoms. Netete mbere na kuria mwingi batambia ndeto itechia moko ni murimo yoka noko ni baraba yetu na Kenya bakage obwa inya nini. We are asking the members of the public not to panic and kindly do not circulate material or information that is not verified until when the Ministry of Health will pronounce themselves about a case. Please do not circulate information that may cause panic for nothing. I have seen a lot of circulation about Galpatura, and I want to assure the nation that teams already went to get the samples for the said individual, and we will be able to probably say whether it is a case, a confirmed case, or not. Munini wa Rais Rigathi Gachagua noretia bithaa bonthe bathirikari otiere bakuthiatira mierekera yonthe irayayani Rais Ruto akiarega itaga kururia mitandao yote theria giokinyanilia awite kwina obatu boandi kwa bathirikari kwithira beti yana kuthiatira mibango na kiroto kia thirikari ya Kenya Kwanza awite bobo atitheria kiokinyanilia mawirani ya Rais Ruto kia Kenya. The President of the Republic of Kenya is a symbol of national unity, and his office is a symbol of authority for the Republic. When he pronounces himself on a matter, that matter is as good as law. So it is incumbent upon officers across government, led by our CSs and the PSs, to make sure that we dignify the person and the office of the President by expeditiously implementing directives that he has issued across the country. So with the launch of this system for managing information on his directives, I'm confident
that by the end of the year, all the presidential directives that have so far been issued will be audited, worked on and implemented to the satisfaction of the people of Kenya. All of us whom the president has given the privilege to serve have a solemn duty to dignify him and his office by making sure that whatever pronouncement he makes across the country is implemented without fail. We shall keep track. Wankathai Kenya niombete okitha bilioni 8 kumane na urimi bwa nkandania. Amwabo kwinaomba ni bonene huchiarithia mbeche inyankoloki kethira mawatho yara ya kwinyelia urimi bwa kimiraki ya kethira ya kebelwa mwe kulingana na ngwataniro ya biashara bwa nkandania bara bombete weka mushemani bwa kenda kwariria weti na mbere bwa nkandania nthurune. Fare yangu niende Nairobi kwa mini. Arimi a makandamia ni marenda mawatho maria marakanyiriria urimi uyu wao mathengutue. Arimi aya akuma kaunti cia Murang'a, Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, Embu na Meru marenda metikirwe kwendagia makandamia mao mari na makoro kuona rinio makavotaga kwendia na thogora wa iguru makiria. Wa uguo arimi aya marenda gwitikirwa kwendagiria muguri waguo nthe maketha mao. Ajaririe ajumbe aria tuthurite a Mount Kenya region matige guturana na ritho riu ria uru maturore na ritho ria arimi ahinyiririku mari uhoro wa makandamia thiini wa parliament. Hata yule Musaina alikuwa ananunua, lakini kwa sababu Musaina alifukuzwa, hawa processors wetu wale wa kampani ile kubwa kubwa ndio walifanya hii bei iteremke. Kwa hivyo tunaomba hata serikali tuangalie kama vile inaangalia mayani sai, kahawa na hata masiwa. Guku riu utongoria wa kiama kia arimi a makandamia nikio Nut Traders Association of Kenya kana NUTAC makiendaga atongoria a kaunti ino gukorwa magitigirira mbunge ni acenjie watho uyu kiavio no atete uria gukoretwe kuri ati ucenjigwe mithenya minini ugacoka gucokereria ringi. Na MP wetu kama wangekuwa wanafikiria juu ya hawa kulima, hiyo sheria wangekuwa meenda mbunge wakaiondoa kabisa. Sio mambo ya waziri kuwa naiweka kindole mwaka moja miezi 6 aisaidi mkulima wa makandamia. Gukuri makiuragia thirikari na ateti gutiganiria makandamia wakoroti matethia arimi na wakoroti uguo ni magokwa makirurungana nginyagi wa visiri cia minister wa urimi egwitie kiabinya kiria kikiao. Abunge na thirikari meherere uhoro wigie makandamia Wanjiko ena ciamani wake amutindikire na minister wiharirie bai mwerigira kondu uteheretie watho ucio tunakuja ukirimo house. Ni maragia miario ino mari mwena wa Kirinyaga kuria marena mucemanio wa arimi a makandamia kuthoma iguru ria uria magigacirithia urimi uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ntuko yegoro mashambiki ba mubira